loptu, Nino. Nije se stavio na snimanje? Mhm. 0-15. Šta je ovo? 0-30. Marija, kako se stavi bliže? Ne može. Second service. Dobro bilo? Dobro, dobro. Dobra bila. Bilo dobro. Dobra bila. Dobra. Ti ću uhvatiti ekip na kraju. Sad ti je Na kraju 30-30. uhvatiš 30. Pa nemam pojma. 30-30. 15-30. Sudija, nemoj da kradeš poen. Marija, kako se to približa? Ne možeš se približiti. Ne može. Daj bre, klop. Tu dve break lopte. Tu break points. 40-15. Ovo nam najveći problem. Može Out. čak i linija. Second service. Drugi Proveri se, servis. proveri. Out. Nije to. Provereno. Out. Break point iskorišćena. Skupljanje loptica. Poslije ću se poprimo odatle, Nino, malo da vas slikam, a? Jel bolje? Ništa, slabo se vidi. Nešto nisam Da još, vidim a? kako se vidi. Sebi uvatila odatle. Loše. Mnogo daleko. Zato sam ja Miloša više slikala. Challenge. Zoomiram pa slikam. Moj aut. A? Za malo pa si headshot. Tamo sam promašio. Neći su ulaz u tebe. Out. 0-15. Opa, kao i winner. Winner! Maša Prvi Allah. winner, 15-15. Ulazio liniju tu. Oba 15. Pusti je malo. 30-15. 30-15. Second service, drugi servis. Out. 30 old. 30-30. Out. 40-30. 40-30. Game lopta. Game point. Forty juice. 40-40. Advantage. Prva rebreak point. Out.
Juice. Rebreak point iskorišćena. Time out. Reklame. Kraj. Počinje. Out. Second service. Out. Double foul. 0-15. 0-15. Out. Second service. Drugi servis. 15 old. Next, second service. Opa, dobra. Dobra. Ja mislim, ne znam. Dobra. 30-15. 30-15. Second service. Drugi servis. Bolje. Lop. 40-50. 40-15. 40-15. Ne, tvoja. 40-15. Za koga? Ne, 35 za mene. 30 all. 30. Polje. 30-40. 30-40. Break point. Vidim ekran. Će mi se spredi baterija. Aj pekaj. Second service. Foul. Gasi ću znam telefonom da snimam. Kad se to savrši, Daj, ću da ga ti- gasim. Gasi snimat ćeš mojim telefonom. Ovaj game. Prednost moja. Konj. Advantage. Šta? Juice. Će da završe. Ko pobedi, taj game je pobednik. Ko će biti? Ajde bre. Out. Second service. Konju šta radiš tu? Advantage. Match point. Second match point. Out. Juice. Out. A match point. Out.
će da je baterija da se ti isprazni koliko ovi dugo igraju. Neće. Ne brini, oće. Second service. Još malo pogledaj. Ovaj game još. Out! Koliko je na... Advantage! Match point! Koliko put još? Second service. Out! Juice! Još, to će da se ti isprazni. Pa što ne ugasi onda? Pa da, još da završe. Ovaj game. Ko dobije pobedio? Second service. Out! Advantage. Advantage. Pre. Advantage. Jebi ga, poen jedan. Čekaj, još jedna poen je. Prednost! Match point! Ajde. Sad će kraj. Baterija prazna. Nije još. Pa još radi. Out for the big cow. Out! Winner!